sekolah. Ay naman halit sino mo ay ko? Naluto ko naman halit. Alam sa nung humodo, dipikiri ho man nga. Nga baba mo maang sa nung? Ah, may nakuha ka na wala jota. Dahil mo pa singotok ko. Turo si Matya Paro. Botari mo na diyan. Si Bunoto mang namarbuha o nilalanan. Kerja kelompok tadi pong. Anak ko mo na to hoy atami. Ano margabusyo? Ay terus rumah butar-butari mo mura. Kelompok tuh sariaryo. Cukup dia na sa ngoni. Sumador ha pangalawi sa ngoni. Mula sikola. Ito mula kiba. So nangruhan niyo po. Mga say. Mga sayo. Bagkusunido na ba? Munang ba yung masa ko po? Sarong naman narihok kita. Mga japigaw nilagramangat ko. Ay ba naulo ko lang naman lityo-lityo bukar yung mga suringot to. Lama yung mga. Bukal ba yun? Una kotor masaway pagkaw masyobot. Tuhan, ini ya ikan rupanya. Gak ada lagi ikan yang lain selain ini. Yang ngeri lah hidup ini Tuhan. Teruslah ikan ini aja, teruslah ikan ini aja. Gak pernah gantikan kami nih Tuhan. Badan kita ini aja po. Ba? Ay nabahado ko. Buwasay mo tipi ang kubuyan lang kung ikanasin itong mamulate. Wala mo ulat sila inituto. Ituto no chabay. Pero ko hinapikiran mo. Nga babaan mo sa rong mo lang ano. Sa diya nululu ako. Wala na mga manarihon. Alang utak. Ano nagsiyukur ho. Buhay ka na siniya lang mo. Ay ino, paano siya doktor? Berkot ka nga, galang iyormay? Mula sa sikola, laro marboto. Mula sikola, mula sikola ho. Ako siya nilaglalang ko, mula sa sikola. Asa laro ho marboto. Asa rong ijual, opong, asa rong masikat ka. Nakapalag kan, nagtabo ng panahon na naka-asin sa do. Sa euro pa sa takturbe. Wala ni ka na sinima, buhay nito ho. Ay, ano nung penta? Bahabay no, kunang ko pala patsi-patsi ponoti. Asal aku dan nilala ko. Pung, ada yang mau ku bilang loh Pung. Wala na. Ini Pung, kami disuruh membayar uang sekolah loh Pung. Dari mana lang mga upo? Udah disuruh dari kemarin Pung. Udah 3 hari uang sekolah aku belum dibayar Pung. Dari kemana itu? Tahu saya sekolah, lang tahu kalau begitu apa mau aku bikin membayar itu. Beras kita udah habis. Maka aku bilang, cepat pulang kau dari sekolah. Biar bisa kau cari botot. Bisa upung menjualnya. Tapi malu lah aku Pung, anak gadis jualan botot, nyari-nyari botot Pung. Bah, mailah ko marbotot to. Bagi haran lang ko tayo malusuni, habang sekolah. Ang gusto marbotot doon, sunabuhi ang ulaw-ulaw. Sunabuhi ang cariwa. Una pa din siya puro ha. Sa lunang mumaw siya marepa tao. Berang marepa di ba? So ni maila unin mo ang marboto. Sa mga si kola. Sa diyan ba yung si kola? Ang gusto marboto to. Alang berko ka dyan may marboto. Buhay si kola. Nang nato hobi ho. Maila unin mo ho. Marboto. Ino na doktor. Diyan mo na masuhog ng basikola, behong gusto ko nilo. Nagtagtaw na ako eh. Nang nabuyaw, matsariwang biyaw.
Mau nagtutinggo sa sekolah, mga lumiboto. Tanggungan ko, unang pa sekolah mo. Dengan ang balok ko pa sekolah ko. So, kung ni mahatan nyo po ito. Nang buhay ba sekolah mo? Alam mo na marboto to? Baru jual ma. Abo may laho magjual jual may. Apa magjual ko? Asa mo yo sekolah. Una pa gid kuram. Olo si Teresa o sunguni, mati ang magsugot. Dang nang ko tamat ko sa sekolah mi. Bolo say marsahit do benom mo. Bah, dah mau libotot do adik. Iya kak, kayak gini lah mau melanjutkan sekolah ini kak. Dari botot lah. Ya, kayak. Yang may lahur berbotot tuh dek. Kalau boleh jujur malu ya kak yang berbotot ini, apalagi awak anak gadis ini kan. Tapi kayak gitulah. Apalagi orang mama sama bapak udah nggak ada kak. Nggak mau punya aku tinggal berbotot lah kak. Aku nggak bisa lanjutkan sekolah kak. Baik, kau ni datang adik. Unang pola tangis so. Baik, kau sengoni datang ni. Kau rupamu datang mi. Ayo pumi na apa sekolah kon wai. Dia? Iya kak. Iya, jadi oleh tumimur ke pumi beho. Asa boy do ko sekolah. Jadi orang pola buat turah mau saya di sini ke pumi dia. Iya kak. Berjuang mau masuk sekolah. Tema dek, lihat jumpa ada? Kalau kak. Oke, lihat jumpa ada. Saya udah kayak bilang kemana? Kapan ini? Inilah nasibnya kak. Sama bapak ini kak. Kali nasi makan. Segini kali lah yang nggak punya mama bapak itu. Orang kawan-kawan punya mama bapak pasti enak kali hidupnya. Aku kayak gini lah Tuhan. Dari botot-botot biar bisa lanjutkan sekolah. Ngeri kali lah nasibku ini. Tapi biarlah demi sekolah pun lakukanlah Tuhan sampai tamat aku ini. Biar bisa aku tamat sekolah nanti. Walaupun aku cuma tukang botot-botot, biar bisa aku sukses nanti. Kalau ini. Wow. Anong mula ko? Ay, sa dito na po. Ini loh Pung, udah nggak ada lagi Pung. Para sa lulu, sulia-sulia. Para, kamar ninyo. Sa gulo-gulo na sa 2 kilo, no? Matong nagulbak ka ulum. Karejo. Nang naboy mo si Kola sa kunyo. Sarap tahunan mo na sa napon. Sa gulo na ba? Sabi aku Pung, May kutsapin doon naman uli. nggak ada lagi jumpa aku di jalan Pung. Masuli, udah ko na dinala ni. Lao, sulia, puri-puri niya ako ni Jolmay. Ilay sa ni buti. Kasi mo sa holo magod pumere. Nga, unang tangis mo ba? Ipuholo mo na tangis sa utor mula rohaku. Mga siguro bakulo ho. Nga ba sa amay mo ba ito sa day? Unang pa sa tangis sa isiho. Unang pa si Kola sa masogot. Lo, yaw, patura-tura ho. Sige mo sa holo magod.
pergi, Mak. Mak, Pak, rindu aku. Kenapalah kalian cepat kali pergi? Aku di sini harus sendiri, mandiri aku, Mak. Sedih kali lah hidup ini. Andai aja mama bapak masih hidup, nggak pala aku kayak gini, Mak. Aku disuruh opung harus merbotot-botot sendiri, harus bisa sendiri. Katanya ingat, orang susahnya kau. Kayak gitu dibilang sama aku, Mak. Sakit kali hatiku, Mak. Tapi taulah, sama siapa lagi aku ngadu? Cuman sama mama, sama bapak. Tapi gimana lah, mama bapak udah nggak ada. Rindu kali aku sama kalian, Mak. Rindu kali sama kalian. Kenapalah secepat itu kalian tinggalkan baru kalian ini, Mak? Ke siapa aku lagi ngadu? Aku cuman punya opung sekarang, Mak. Opung pun merepet terus sama aku, marah. Taulah, dia bilang gak ada uang yang menyekolahkan aku, Mak. Terpaksa lah aku berbotot-botot. Ngeri kali lah nasib burung ini, Mak. Kayak gitulah dulu bagianku ya, Mak. Kenapalah aku harus kayak gini? Harusnya mama bapak yang nyekolahkan aku, mama bapak yang junjung aku, tapi mama bapak yang duluan pergi. Wah, gak rindu kali aku, Mak, sama kalian. Inilah nasib burungmu itu. Datanglah mama ke mimpiku ya. Rindu kali aku sama kalian dua, Mak. Harus mandirilah aku, harus bisa sendiri, harus kuat tanpa kalian semua, Mak.